January ninga zirtom ni sang ni somni pathum ani clear tu le ngai thatu zong te in zawain du sakna chibai kan buka chu zo fa te arasilian ber zinga mi pakhat Reverend Dr. Chu Thua ma chuan nimin ninga ni zang khan hat atak awangin chatuan hmuna milo ho santa voin chun khan Reverend Dr. Chu Thua ma hi mitam takin ui takin an thla liam ta ani Reverend Dr. Chu Thua ma hi zofa te zinga Cambridge University atanga theology zir chuak ni in mi chuan om takania zofa te chuan a ming le a mel thalo kan om lo hial ome thu le hlalama po a tho hlok hlia Mizo Academy of Letters chanchin bu thu le hla editor ani mek ani zofa te zinga arsilian ber te zinga thu le hla a miril ma fa a haw na nen khan an dam lain thu le hla thu in chu an nei fo thina ma fa a haw nar khan kum sang ni song pariata khan chatuan ram min lo pan santa ani kha ma fa a haw nar a thi hlim khan wanglai ni chanchin bua Reverend Chu Thua ma hian thu aron ziaka chu a thu ziak chu a hun lai chuan khel hat a hlua soi a hlo hlea tun thlengin soi ala hlo zueni khami tuma Reverend Chu Thua man ma fa a chungchang a zia kha kan ngai thau le don ani hian ngai thlateng kum sang ni song pariat pathian ni zinga chuan darnga a kathowa puitling Sunday School zirlai a om to lo ma se chronicle pakhatna le panina bupum pui kalmang soi turin kain bo saya dar sari rik dona chuan WhatsApp ma fa a thi thu ka mutanol maya kahminga WhatsApp group an siama te po chuan zual ko pu age larin fela ma fa akum somli pathum chu tukin jing darnga khan aborala arwang hi voin Sunday chonu dar khata tlang nuam thlan muala vui aniang ti anon ta langa WhatsApp group pakhat pastor ho ti na po anon ta langa awiyom thu an soinak naka pastor pakhat chuan ma fa chu zu wanga thi ni ma se a contribution enin awiyom hle mai aron ti nge ngia WhatsApp group rang po ma fa a ui thu an ta lang chuaya thu zia lama tho lok tak abikin nula le tlangwal tleirol lam lom hlo zonga thu chele cheithiam ani wangin ui a hlo le zual ani mizo hian thi thu soina tongkam kan nga khop mai manlai zual ko tongkam lar tak pakhat chu atlin talo ti hini mithi soina tongkam kan nei de chu thi nuk chat om talo boral fam tlin talo pe talo kalta mualiam ta lalpa hna a cholta kan thenta ti tenia mi then khat chuan boral ti man hi an the thar vela ma se boral ti hi mizowin mithi kan soina tongkam lar ber polania man se chan turom lo ma fa apo boral ta a boral kan ti wang hian a tharau thlengin a boral kan ti na ni lowa a tharau chu lalpa hna a cholta ani ma fa akha anuna chuan afam kim haulo ti tlang seta dia chaklo na anei ve ama ngei poin a soi moi thin alova aom hlei theilo zu kha anat na phena thil om lian tak ani a thi chan tak chu nanna dang po ni se zu abuan hnelo awanga kha nat na kha nei ani ang ma fa anen hian van tlang hriata in kalna pani kan nei voi khat chu sang zela tlawin tok so abosaya zu chung chang soi tur kan nia ke chu akhai pa ber pakhat ni tura som kani zu zor that lo thu kan soi ani ber chumi tum chuan ma fa chu mi puilama thu min hial tu ngal tak khania zu zor a soi moi chara miron beina sakhop mai achang chuan mani in thunun na da tha min beidan king to ka hanti ve mai acha koma ma se tharawra in sum theina galatia bunga chang somni pathum kha ka chang tuan chuak theida ramani khami tum khan ma fa anen mi ma a kanin mu ma sak berani athil soidan kal manga tangin athluak chu a fing ti a hriata sa kholama a thazong in mang se chuan mi chung chuang tak ani theang
mafa anen kan in kalna pakhat chu lalpa tong China top lam doxology a ropui ti chungchang hi ni he thu hian soi a hlo viau maya thang thar zinga ropui na ti an tam viawa kan no pan laia ta chanchin bua zona a om to thin chuti lai po chuan mi ma sa te khan ropui na ni lovin ropui ti tur ti in an soi thin chutiang chuan tun thleng hian ko hran chuan alakal pui ngar ngara kum sang ni pakata Synod Executive Committee remtina officers meeting in lalpa tong China le ko hran thurin som folder a chut chua siama po khan ropui ti ni Christian habu le pathian biakin khom hruina bu Revise and Enlarge 2010 atang po khan ropui ti zelani hemi chungchanga ama kom tu pakhat ne na Reverend Zaireman ti danglam indu chuan kan thi nuwa inron ti danglam donia ati kha ka tha chuak le thin he ropui ti hi abstract noun ropui na nen thil tu mun anilo pathian ropui na chu athil siama alang chuti lain pathian zepui pakhat chu ropui hi ani vante arasite ni le thate kovela thil omte hi pathian ropui na tilang tu ani pathian zepui ero chu ropui na dingot lovin ropui hi ani he thua hian ma fa chuan ko hran kalpui dan hialin ropui na ti duin mual aliam ta ma fa an a hriat fu tok lo pakhat chu lalpa tong China la thu potikwat ada ti hi ani Christian habu apo hian ropui ti atopa na tel lo man om nual tong kam dang po na tel om tak na tel lo man atam mai chu wangin lalpa tong China doxology a ropui ti hi ropui na ti kher atulo pathian zepui pakhat chu ropui hi ania alam dana ropui tia thluk sang lovin ropui tia thluk niam tu ropui na tia pui ri kang hian lam tur ani mi pui ma fa ka mu vui thum na chiang bal chu Central OIM hola kan thian pa zai ki ma le khabu van oya zirti na ti ho tlang zar tum khan ania khami tum khan Mizoram Chief Minister kha Chief Guest ani hengya zai ki ma le khabu tlang zar tur kha bukhat aya tam ani wangin mi sang sangin a chanchin an soi ma sa preview zela chumi trum chuan ruat ani nge ka halo ma fa chu por angreng tak saku thinrim angmaya samding deuh sung chung hian alo ding chuak vea ama ti dan phung pa ngain tongkam khoi thum ki koi takin aron cham chuaka a mela tang chuan ama thunun tu engamoni in anei ti a hriat khop mai a man mo lem lo wangin hun ala reidon taria wa chu wangin ti toy turin hril ani ta ngengia khamlo takin akai toita ani ber mi pui ma fa ka mu voili na chiang tak chu nikum November ni khat atanga ni nia pachunga University College Mizo Department and Reverend Zairema Memorial Society ZMS in recognizing Reverend Dr. Zairema and in-depth study of his theological and prose writing abo saitum khan ani hina alo lang ve lola chumi tum chuan mel phak do luai hian Reverend Zairema amudan azia chu aron sirvia ma se mi pakhatin minisom panga ba khun man arem lo awangin kai toi tir ani leta chumi tuma athu zia chu anua wanglai nia aron chualeta ani kha angai nom dangdai khop mai Reverend Zairema angai sanji ajiak thiam le athu che dan ngai na mi tan chuan chianuam tak aniang chu zong chu ma fa ne mi pui ma a in ma chona kan in mu om chunani ke aya kum som ni pakwa a no pangrok ma fa anen hian in mu tam vak ngai na om lo ani chu aizol chim top lama omania keila aizol ma top lama om kanita ya kan thil in du zong a hin anglo lengala kan soi moi du zong ni se sang dai bok si ani chuan buan ne lo zu a soi moi cha chara ke ero chuan Mizoram sarkarin zu azor tir mars ni som puruk sang ni so panga khan zuzor du lovin kakota kar khat chung puan dum kazar thung si
tuna Mizoram sarkarin an soilok angaya sarkar agency zuzor a han ti top ringot po hi kan lo lom tum sang towa sarkar masa in mimal azor tir ataka ati to pun hi tlumte a thlir takin kan lo thlir ani Mizoram sarkar hian ati tha hle mai ani le thla ral tam hak lova mi thai siam na khol zuzor ati top tan ringot po hi thok khok na tham chu ni hrim hrim ko ran le NGO tan la lom na tu dik tak ani bok si mafa anen hian kan thu zia lam a sang dai boka kan zia dan kalmang chimle mar anglawani mafa chu Marymount English Medium School a zir chuak St Paul School a HSLC zir zo chuminwa silchar pia dai Silunga College thaber zingami St Anthony College chuangat ania a chanchin an zi atangin English a thiam tir hiata ama point thiama a in ngai ti chu a thu zia tam tak English a cheimoi a chin dan atangin riat ke vela ma thim pui jang khobung bun nan an ti book pui middle school a zir chuak government Mizo high school a zir chun zom ramboi wanga testpur zel thima kumthum chumhin chuminwa pa chunga University evening sifa chothing ringa BA pass ve hlol kha kania mani toka English kan zirna berla chu mabu anti ningania tlei rol chu local ta the youth came on Thursday ti tanga injir chop kha kani government Mizo high school a kan kalai khan kan how to ten English in anjir tir ngai manglo voi kha chu English man war tu ti in nule pa te karna wangin an han be sa soi ve boka zirtir tu zinga ka ni chung English a zirtir pe anom lo wanglai ni chanchin bu hi kumsang ni som pathum August thla tanga anti len don khan thu ziak tu columnist sombi kan ya chung zinga chuan min ron tel ve miala ke chu inrin ni min chantira achan po puitling Sunday school zirlai te khoiru chang i nei thea ti in min si lok diamani atira an sombi te kha kan om kim to lovin ka sia PL lian dinga le ma fa hi tlai ko nuwa midang mun ron du thar te ni ma fa hian ka ma chi ji tom ni achang kher le ngala voi khat ji tom nia ma fa athu ji anon chuwa ma se kathlak anon da jok tat si kan thu zia dan kalmang adan ba ka kan thu pui zia du zong asang dai kathlak noya ma fa athu ji om tamai chu mi thren katin puchuwa po hian hetiang lam hi alo ziak thiam ve thawani hi anti pha voi khat mai po ani talo ma fa athu zia kathlak bok chu aron da non nia chumi tum chuan wanglai nia ada swal tu ngei chuan kan hne na thu pha aron choi nge ngea ma fa lung thulin to err is human to forgive is divine katimai ma fa zong lalpa hne na cholta aming lalrin fela ani angein arin lalpa chu afel ema wangin nanna som tua tolo turin anhe na alo sengta chuta chuan choltui ningzu don tur om tolo anti ber chu lalpa fak ani mai mithen ka chuan ko thanin zu zor adu lo awang hian zuin mi te hi ain sanga waram kai lo tu zinga ada ta mai mo anti thin ni te suwe zuin mi te hian an thin lung chung rila pathian rin na le ngai na tak kan nei thei pathian boya ain zu boya an tang laklowa an tal chuak hlei thei lo mai ani pathian an rin a chu thlon lowang mi then ka chuan vanram kai tu le kai lo tur hi an lo thlia zung zung thina mei che pakhat vanram le hremun han fang ton chen dia in soi phei kha chuan mi fel tak tak hremuna a mu thu a soi thin ani kha an huat zong da chu vanram kai lo tura an ngai ngot zel chu tiang chu ani hau lowang mangai na khat pathian chuan ama ring der to pot chu a hne na hruai vek zokang kan ko hran upa pakhat thu soi hi adhikarinom khilama chuan rin ain kan rual hakang atie ni e khilama chuan rin ain kan rual hakanga mu kan be sei vak lo tenen lungrual takin satuanin tual kan leng za tawang ma fa anen po zu chung changa in hial angai to lowanga zu ti mai mai te chu arimara po hriat tur om to lowang pathian je pui pakha chu ro pui ani je kan mutlang tawanga ma fa a akalta a athu zia te tal hi nong zel ro se mole khati chin kha reven chu thuaman ma fa a thi hlima wanglai ni chanchin buwa athu zia ani ole
zofa te chinga thu le hla lama kan arsilian pani reverend chu thu male ma fa a hau na ta chu be seilo takin chatuan hmuna minlo ho santa a tuna chuan reverend chu thu male ma fa ate mun hi aruak lian ta le mai ani ang thu le hla lama miril zofa te ta na mi chuanom em hi zofa te jinga aron puyang chuak le angem le thu le hla lama le an ngai dana te pu chu thu ma le puma fa te inang lovin andam lai khan lo in nial fo ma sela van rama chuan in ngei te in lim takin an leng za nge yang le reverend chu thu ma le puma fa hau na te an thu zia te zofa te tan a hlu ema he khovel om chung zong hian zofa te tan anung reng tuang